لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اشری نشے حاصل ہولے تاسو ثواب دنے کئے حتی تنفقوا مما تحبون تردش خرچ کئے دا غسینا شخو خوئے تاسو. وما تنفقوا من شيء وعاش خرچ کئے تاسو شیار سوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائے پوئے دے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تولا خوراکونا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا چھ بنکڑو یعقوب علیہ السلام بخبل دانوانے من قبل ان تنزل التورات مخی دنازلولو دا تورات دا. قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات قلو لا غیلرا ان کنتم صادقین کتاسو رشنیے. فمن افترى على الله الكذب شاشو تڑل پاللہ طلابان درو من بعد ذلك پستدی وضاحتنا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ندا کسان پور ظالمانی. قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام شکلکو بتوحید. وما کان من المشرکین نو دا مشرکان دردلنا. ان اول بیت یقیناً اول کور وضع للناس چیزو کڑشوے دا پار دا خلقو للذی ببکتا ہمہا کور دے شپ مکہ کرے مبارکا وحدا للعالمین زید ڈیرو برکتنو دے او زید ہدایت دے دا پار دا خلقو. فیہ آیات بینات پائی گی دلیلنا دا اللہ دا توحید دی اخکار اخکارا. مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے. ومن دخلہو کانا آمنا السوک شاید داخل شو ویوا امن والا. وللہ علی الناس حج البیت وخاص اللہ درشتا پخلق بانے حج دا بیت اللہ. من استطاع الیہ سبیلا خپاغشاش وصلری آغیت دلاری. ومن کفر آوشاش انکارو کو دحجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالیٰ بے حاجت رے طول خلقنا. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن. واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسوی کوئے. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلالنا. من آمنا غشال رسیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لراک اگلیش. وانتم شہداء حاندارش تاسو پوئے. وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارنا شتاسی کوئے. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب تتابداری اکڑا تاسو دے اوٹلے دائے کساننا شی کتاب ورکڑے شیرے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس ہوگا زی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ نصرنگی تاسو کفر کولے شے اور حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ. وفیکم رسولو اور پتاسو کی سنت دا رسول داوشترے. ومن یعتصم باللہ
اور چاش منگول ایک لکڑے دا اللہ بدین فقد ہدی الى صراط مستقیم یقیناً ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ایمان والو یرکو اید اللہ تعالیٰ نا پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہم مرے تاسو مگر پدا سے حال کی چھ اسلام در ان کی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگول اکلکی قید اللہ پر صحبانی پیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی قید دیر سینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو اذ کنتم اعداء کرشو ایتاسو دشمنان کو رنے کی فالف بین قلوبکم نجوڑ خراو استاسو دزلنو ترمین فاسبحتم بنعمته اخوانا شویتاسو پسو دنعمت داغسر رونا رونا وکنتم على شفا حفرت من النار اوائتاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبشو ساتلے تاسو دائیورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو دخبل آیتنو لعلکم تحتدون دیر پر آئیش تاسو ہدایت ممہم ولتکم منکم اوی دیستا سنا یوڑلا یدعون الى الخیر چھ دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف امر کی خلق دادنے کو کارنو وینہون عن المنکر ومن کی دبت کارننا اولئک هم المفلحون ودا کسانم دیدی پورا کامیاب ولا تکونوا کالذین تفرقوا ومکی گئے کسان پشان چی جدا جدا شول واختلفوا اختلاف شروع من بعد ما جاءهم البینات رسولنا اشراغ الودی تواضح حکمنا اولئک لهم عذاب النذیم ادا کسان ددید پر عذاب دلوی یوم تبیض وجوہ پاورش سپین بشی باز مخنا وتسود وجوہ وطور بشی باز مخنا فاما الذین اسودت وجوہم نا کسان شتوشی مخنا دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلی شائع کفر کڑے تاسو پس دی ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون موسیٰ کے عذاب پسودا تاسو کفر کہو واما الذین ابیضت وجوہم وآکسان چسپن مئی مخون دائی ففی رحمت اللہ دی بدی بخاص رحمت اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دعایتنا دا اللہ تعالیٰ دی نتلوها علیک بالحق بیانوں گا دل را پتاونے دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین انگواری اللہ تعالیٰ ظلم کول بخل کوانے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وخاص پہ اختیار دا اللہ کی دیاسیزنا شید اسپانوں کی آشید ازمکو کی وإلى الله ترجع الأمور وخاص اللہ تعالی گردو خاص اللہ تعالی گردو لشی ٹول کارنا کنتم خیر امہ یہ تاسو غور ڈلا اخرجت للناس رئیس دپار دفید دخل کو تامرون بالمعروف حکم بکوئے خلق تدنے کئے وتنہونا للمنکر ومن بکوئے دبدینا وتؤمنون بالله ويقين بساطه بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان دا بغری دا بارددین منهم المؤمنون بعضی ددی کتابیان نا مومنان نشترے واکثرهم الفاسقون وڈیر ددی ندی نافرمان لن يضروكم الا اذى ایشر زرن نشی در کو لیتا سا مگر دخلے بدویل
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاو سرانو بگردی تاو سشاگانی ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشی کے دے دیم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا تا پکڑشی دے پریبانی ذلت ہر دے شری موندلشی الا بحبل من اللہ مگر کلش راٹنگ کی دی رسید اللہ وحبل من الناس و رسید مومنانو وباؤوا بغضب من اللہ واختشیدی پا غضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ اور ٹاپ شید پریبانی خواری ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دیو جنا شری کفر کو پایتون اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق او جلی پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ادا په سبب د دې شری نافرمانی کولا او د حد نه تیروتل کول لیسو سوا نری دا کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے من اہل الکتاب بعضی ذری کتابیان نایو ڈلشت دے قائمتن کلک دا اللہ پدین یسلون آیات اللہ للید اللہ آیتنا آنا اللیل پوقاتو دشپکیوں وهم یسجدون او دی سیدے خاص کی اللہ لرام یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان لدی پا اللہ و پر رسنے ویامرون بالمعروف او کم کی خلق تدنی کے وینہون عن المنکر و من کی خلق دبدینا ویسارعون فی الخیرات او کوشش کی دی پنے کو کارونوں کے اور آنکی دیو بلنا پنے کو کارونوں کے اولائک من الصالحین او دا کسان دی دنے کام ندیم وما يفعلوا من خیر وعاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آئید صوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالیٰ پوئے دے پا متقیان خلقو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم یقیننا کسان چی کفر اکڑے اشرے تفا نکری ددینا مالونا ددین ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا اللہ دا عذاب نیسے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ادا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی ببائی کے ہمیشہی مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا حال دائش دی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریح پشاند مثال دسی دے فیہا سر پائے کے سخت یخنی اصابت حرس قوم ورسیدہ سلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چھ ظلم کری بقبل زانو فحلکتهم تباکی آئے فصل لرام وما ظلمهم اللہ او ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی بقبل زانو ظلم کئی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم ای ایمان والو منی سے تاسو دوستان درازدار ہے دما سوا خلق استاسونا لا یالونکم خبالا کمی نکی اغیس تاسو پا فساد پیدا کولو کی ودو مانتم خخید آغشی چی تاسو تنگوی قد بدت البغضاء من نفاہہم خخکارشی بغل دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹید دی سینیاں خڑی رغٹا قد بیننا لکم الآیات یقینا وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تاقلون کتاسو عقل نکار علیہ ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو دا سی خلقے دیسر مینہ کوئے ولا یحبونکم دی تاثر اسمینہ نکیم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تَسْوَى ایمان لرے پٹولو کتابونو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِدِ تَأْصُرَ مَخَامُخْشِدِ وَإِمْغَ ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِدِ اسْتَاسُنَ جُدَاشِ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ
چکون لگئی استاسو دا وجہ پسرون گتو دا وجہ دا غسینا قل موتو بغیظکم وایا بس مرشے تاسو سر دا غسی استاسونا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم نری پائے خبرو جبسینوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تاسا شرط خوشالین خفقی دی لران وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اکورسی تاسا صبر ستکلیف خوشالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خُکتا صبر کو تقوام کولا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لتاسلا دری شلنا حس نقصان ان اللہ بما يعملون محیط یقیناً اللہ پائے ملون شدی کئی راگی رون کرے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تدکور خبلنا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ تیارول دے مومنان مجاہدان لرا مرشد پار جنگ ولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری و پاس پوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا کلچ قصد کو یو دوڑلو استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون نخاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پا بدر کے خدا سے آل کی چتاسو کمزوری حالت والا ہے ویرک وید اللہ تعالیٰ نا دید پارا چتاسو شکر گزار شے استقول للمومنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین کلچی ویل تا ایمان والا ہوتا آئینہ دا پورا تاسو لرا مدد باوکی تا سرستاسو رب ودری ذر سرا دا ملائکونا چراکل بکریشی دا اسمانونا ملائن تصبروا وتتقوا ویعطوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مسومین ولین دا کافی تصبرو کو تاسو تقوام کولا اور آشی دا کافران تاستا پقل جوش خروش باندے دادا چھ مدد بوکی تاثر استاسو رب و پینزو ذر سرا دا ملائکونا چاہی بزان جوڑا ان کی دپار دا جنگ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بے وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ندے دزول اللہ تعالی دارا لگل دا ملائکو مگر زیر استاز دپارا اور دیا پارا چکلکشی ساسونا پا سبب دے ان دے غلبا ورکول مگر دو طرف دا اللہ ندی چھ زورا ورا حکمتن والدے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ دیر پارا چھ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدی نو میدان ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون نشت تعالی اے نبی دے اختیار دین ہے تردی پورے چلا توفیق دو توبے ورکی دی لران یا وعذاب ورکی دی لران یقیناً دی ظالمان دی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیدنا اچھی اسمانوں کی آسیدنا اچھی مکہ کے بخن کی چالچ اغاڑی اور عذاب ورکی چالچ اغاڑی اللہ تعالیٰ دے بخنا کون کے رحم کون کے یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون
ای ایمان والو مخرے مال د سود بچن پنجن او یرکوے د اللہ تعالی نا دیر پارا چی بچے دا عذابنا واتقوا النار التي اعدت للكافرين زان بچ کے دائے ورنا چی تیار کرے شرے د پار د کافرانو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خبر منے دا اللہ و دا رسول داغا دیر پارا چی پتاسو رحم اکڑیشی وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور جلتیوں کے حاصل اولو دا بخششتا ساسو دا رب دا طرفنا اور جنت تاش دائغی فراخی اسمان نوز مکرام تیار کریشر تغای جنت دپا دا متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عادی متقیان چھ خرچ گئیں خوشحالے کے اور بتکلیفوں کے اور تیرا ان کی ریخ پلے غصے لراؤ معافے کو ان کی ریخ دخل کنا اللہ تعالیٰ خوخی آسوک چہسان گئیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آغا متقیان دی کلچک اکی او بدکارات یا ظلم کی بخبل زان مانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران و بخنو غاری دپار دا گناہوں نخبلو نبخی طول گناہونا مگر یا اللہ بخیم انک لکی کی دی پایا گناہوانی چیزی کڑی و حالداری چیزی پوئے دریم اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین دا کسان دی بدلا بخشش دے درب دا طرف دینا او باغون دی چبئی گی لان دائے والے ہمیشہ وی دی پائے کہ خدے دا ثواب دزان کڑا ان کو خلقو قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین یقیناً تیرشی استاسون مخی مختلف واقعات نوگر دے پر ملکی نوگر ہے پہ عبرت جس رنگ انجام دا تکذیب کو ان کو خلقو هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن وضاحت دے دپار دا خلقو اور ہدایتم دے آواز دے دپار دا فیدے دا متقیانو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے غم کوئے پائے مصیبت چتاسو رسیم حال دارے چتاسو ہے غالب زور اور پری شرط تاسو ہے مومنان ان یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلهم وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين کرسدلے تعاف زخم صبر کوئے ذکر سدلے آغا قوم کافران تا زخمون امدر پشان او دار وزیری دا دنیا اڑو راڑو دل را پمن خلقو کے او دا دل پارائش اللہ کارکیا کسان شیمان راوڑے اجور کیستا سن شہیدان اللہ تعالی نقوخی ظالمان لرام وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ دید پارا چپاک کی اللہ تعالی ایمان والا دا گناہننا اور وان کی ختم کی کافران لرام ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آیا گمان کوئے تاسو کہ داخل بشے جنت تاول حال دارے ندیخ کارکوی اللہ تعالی تو سبورین آکسان چی جہادی کڑی ستا سناو نیدی خکار کڑی صبرناک
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یقیناً وے تاسو ارمانم کو د مرگ د شہادت مخی دلیدلو دائنا یقیناً اولید تاسو آغا و حال دارے چھ تاسو قتل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مخیڑے رسولان نایا فس کرے مرشی بخبل مرگ یاو جلیشی آوڑے بتاسو پخبل کندو دیننا سوک چوڑے پخبل کندو دد مگنوسو اس نقصان نشی ورکو لے اللہ علیہ اس قسم زرد بدلو اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پس مرگ ددنا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزن اللہ لکل شیریدہ نیتر مقرر سوک شکواری پخبل عمل سرا بدل دنیا ورکوب مدت داغینا سوک شکواری پخبل عمل بدل آخرت ورکوب دتم دائینا خام خاڑی را بدل ورکوب شکر گزاروتا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اور دیر انبیاء علیہ السلام جنگنا کڑو دائی پا مرگرتیا کے ڈلے ڈیرے نئی کمزورتیا نہ رکڑے گوج دائے مصیبت نہ چاہے ترسیدلیو دا اللہ بلار کے آنا ضعیب شیری آنی زان دلیل کرے دشمنتا اللہ تعالیٰ خوخی صبر کو ان کو لرام وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أنا ودعي دعاء مگر دعوا ويلوے رب زمنا وبخیم تازم گناہنا اور زیادے کول زمنا پا دین خبل کے اوکلکی زمنا قدمنا پا دین اور غلب راکی من لرا پا قوم کافران بانے فآتاهم اللہ صواب الدنیا وحسن صواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین دورکر اللہ تعالی ایتا بدل دنیا اور خیستہ بدلے آخرت بمور گئی اللہ تعالیٰ خوخی خیستہ کار کن کلرا یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے ایمان والو تابعداری اکڑا تاسو دا کافرانو واپس بہگزی تاسو لرا تاسو پپندو باندی کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین بلکہ اللہ تعالیٰ استاس مولا رے وغد قرآن امداد کو ان کو نام سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین زرد عچم وزب ظنون د کافرانوں کی یرام ودی سبب چدی شریکڑی دا اللہ تعالیٰ سراغ صوب چند درا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل اور زید ورطلو دری اور دے اور اربت دے زید دے رکیدو ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاو سرا وعدد امداد فل کلچی وجل تاسو دائی کافران لراد اللہ پہ امداد سرائے پورے کلچ تاسو کمزوری شوئے
اور جگڑ مکڑ یو بل سرا پا حکم دا رسول کے انا فرمانی مکڑ دا حکمنا پس دائنا شو خود اللہ تعالیٰ تاوست آہا غشے چتا سو خواو نمدار استاسو رستو گو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ باعثا سنا سوک چھ طلبی دا دنیا کو اور باجاو چھ طلبی دا آخرت کو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم جاوارو لے اللہ تعالیٰ تاسو دے کافرانونا دید پارا چھ پتاسو بانے امتحانو کی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو نظر گناہ اللہ تعالیٰ خاون دیر فضل دے پیمان والو اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کلش روان ہوئے تاسو مدینے طرف تا ان قتل تاسو ایچات درستنا اور رسول تاسو آوازون در کول تاسو دشانا نبدل درکر اللہ تعالیٰ تاسو غم و سبب دخ فکول تاسو رسول لرام دادی دپارا چھ تاسو غم جن نشے فاغا غنیمتون چھ تاسو نفوت شل اور نپائے تکلیفون چھ تاسو رسیدل اور اللہ تعالیٰ خبردار دے پاکی قد عمل تاسو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یمشا طائفتا منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية یا رولی گا اللہ پتاسو پس خبدان ستاسونا امن فرکالیوا چپٹوئے یو ڈلیل ستاسونا شیمان والو او بلڈلوا غم جن کروائی لردائی نفسنو گمانو نے شلول پا اللہ وانے ناحق وشاند گماند جاہلیت والو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ويلدي اشتري ابن لرام دمداد اللہ تعالیٰ من شيء سیسا طولتا یقینا مدد طول دا اللہ پہ اختیار کرے یکفون فی انفسهم ما لا یبدون لک وٹساتن دی پنزل کی آشے چتاتے نخکار کہوں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاونا دیو الک زمگا اختیار ویسو لوگوں تے اختیار نبے وجل شیء منگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم تو اے کوئے تاسو بالفرض پخل کورن کے خامخار آوتلی بویا کسان جو مقرر کرشو پائی بانے وجل پل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور دید پارا چھ اللہ ازمے خوکی رائے چھ استاذ پسینوں کی دن نریم اور دید پارا چھ پاک کی اللہ چھ پزن استاسو کی دے مومنانو اور اللہ رے پویا پائے خبرو چھ سینوں پورین ختیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم یقیناً کسان چوڑ دل استاسونا فاغل سے مقامق شوید وڑلے یقیناً خویولی دیلر شیطان و سبب دبازہ عملن شریکلو مخیم و قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ دے ٹولنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے لئے صبرناکم دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چکو پر اکڑے پٹ پٹ اوائی اخبلورون مبارکی کل چارون سفرو کی بزمکہ کے یا ای غزا کو ان کی قدارونا زمون سرن اسوین بمڑکے دے ان بوجل کے دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم
واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبرہ یو افسوس دری پزرونو کے اللہ تعالیٰ جوندی کول کے یو مڑ کولم کے اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرالی دن کے دے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. او کو وجل شوی تاسو د اللہ دین نو چتواری د پارا یا مړ شوی بخبل مرګ خامخا بخشش د ګناونو چې د الله تر طرف نه دی او رحمت ثوابنا غردی دایره چې داخله کی جمع کئ. ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون. او کوم شوی یا قتل کړی شوی خاص الله ته جمع کړی شوی. وبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نو دوجه دړي رحمت د الله د طرف نه پتا نرمه ته نبی دې مرګرو لرام اکوي تو بجوي سخت زړه خامخا دیوا تخت دل استاد چا پیرنا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. نو معافی کو عددینا او بخنا غواړه دیلر د الله نا او مشورې کو دی سره په کار د مشوره کې او کله چې قص کې په کار کولو نو ځان سپاره په الله. یقینا الله تعالی خو خیا سو چې ځان په الله سپاري. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کاللہ مدد کی تاثران نشتسو زور اور بتاسو او کاللہ پری دیستاسو مدد نسوک دائیں چی تاثر مددو کی پس پر خودلو دا اللہ نا او خاص فاللہ دی زان سپاری ایماندار. وما کان للنبی ان یغلا ومن یغلل یاتی بما غلا یوم القیامہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. نبی لائق دشان دا نبی سرا اشارے سے نقصانوں کی خیانتوں کی چاچی خیانتوں کو نورازی با سردائے سیدھا چی خیانت بگکڑی دا قیامت برد بیا با پورا اور کریشی آر نفس تا جزادہ عمل چی دکڑی او پری بس ظلم نشگے دے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. آیا غصوب چروانی دا اللہ پر رضا پسے وشاندہ شاکی دیشی شاختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطو دا جہنم. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. دی درجو والدی پنیز اللہ واللہ تعالی انہی عملون شریکیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل شراویلے دو پدی کے رسول ددید جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دیلران ويعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم ورکی دیلر کتاب و سنت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر کو دی ددی نمخ کے خامخا پا گمراہ اخکار کے. اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیا ہر وقت رسیدلے تاسو مصیبت داسی مصیبت چی تاسو رسول او ددی دوچن مخ کے تاسو آئے چدا مصیبت دکم دین رائے تول تو آئے تاسو دنسون دو جنرے. یقیناً اللہ تعالیٰ پارسیبان قدرت دریم. وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولعالم المؤمنین. آ مصیبت چتاو سور سید پاغور سے مخامخ شد وڑلے نداد اللہ تعالیٰ و تقدیروں اور دید پارا چخکار کی اللہ مومنان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ.
او دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی خلک چې منافقت کړي او ویل شو دي تر راشه جنگو کې د الله دین لپاره یا تفکه دشمن لرا دی وی کوم په دې چې راقت علم متاثر تابعداري کړي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان دی کفر تا پتغسر دیر نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون وعیدی بخفل خلوا شنشت دی بزرنو کے واللہ خفوی دے پائے شریس پٹی زرنو کے الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين دا منافقا خلق دی چوائی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دا جادنا قریرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے دے طور توائنو دے تفکے تخبل زانونا مرکتا سرشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون گمان مکو اپائے کسانوں چو جرشود اللہ دین دوشت وائی دپارا وشانت دا ممرو بلکہ دی جون دی پہ قسم جون ونیز درب دی باندے رزق ورکی دی شدید آلتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلے خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل اور کری دخل فضلنا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او خوشحالی ورکی دیشی دیتا دائے کسان مبارکے چندی رسیدلی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چی یرا نشت پائی بانے و نبیائی غمجن يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ دی دیر خوشحالی پا نعمتونو دا اللہ دا طرفنا و فضل اور پدے خبر آئے اللہ تعالیٰ نے بربادی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آکسان چی پورا حکم ہے اللہ و رسول فصلائنا شر سے دلو دی الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا داخل دی شوئل دیتا ناس جاسوسانو یقیناً مشرکانو راجہ مکڑی ستاس مقابلے اللہ کرے لے رویرے گیدائینا نزیاتی کرے خبری دیل را ایمان وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگر اللہ تعالیٰ اور دیر خکار چلے ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم واپس رالل سرد نعمت اللہ ناو فضل نور سے دلی دیتا اس تکلیف و تابداری مکڑ دید اللہ درزا واللہ خاون فضل للویم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یقیناً دغا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یری خپل دوستان لرا میرے گے تاسو دینا و یرمان کہے کہ تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم نری غم جن کی تعالی کسان چزغلی پکارون د کفر کے یقیناً دی ضرر شرعی نشور کو اللہ علیہ ضرر واری اللہ تعالیٰ شور نکی دی لرا صبر خب آخرت کے اور دی عذاب لے دے ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم یقینا کسان چاغت سے کفر پر بدل ایمان اچرے ضرر نشور کو اللہ تعالیٰ سو دی لدے عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا يسمعوا ولهم عذاب مهين اور گمان دین کی کافران کہ مہلت ور کو الزامات لرا دا غردی دپار دانو نذری
یقینا مونږ دیلا مهلت ورکو دیلا پارا چې زیات شي گناهونه دیم او دیلا عذاب دې سپکونکې ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نزل الله تعالی چپری دی مومنان پاگڑ وڑ حالت بانے چتاسو پاگئی ہے تردی چی جدا کی پلید درد پاکنا نزل اللہ تعالی چی خبر در کی تاسو پخاص غیف بل لیکن اللہ تعالی غورکی اخبر رسولانونا اشعال چوغاڑی ایمان لرے پا اللہ او داغ پر رسولانو او که ایمانم لرو دانم بشکو دائی دا مخالفتنا تاسو پر عجر دلویم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير گمان دن کیا کسان چی شمتیا کئیم فاغسیل چی اللہ دی لورکڑی دا فضل اخبرنا چی دا شمتیا دی دا پارا خیر دیں بلکہ دا خودی دا پارا شر دے زرد دی غاڑو تبواچو لیشی خواچ دی پائے بانی شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے دا سوان نظم کے اللہ استاس و عملون بانے خبردار دے يوصل يواتيات آيات لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق يقينا ورد الله تعالى وين ذاك سان شوي یقیناً اللہ تعالیٰ دے محتاج و منگیو بے حاجتا خام خال لکو منگا ہا خبر اچرا دی ویم سرد و جلو ددینا انبیاء لرب غیر د جرمنا او بوائیو پستمر ددینا ہو سکے عذاب دور خدون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب پدی وجرے کہ مخی لگلی لاسن دریم او پدی وجہ چی یقیناً اللہ ندے اس ظلم کو ان کے ببندگانوں پلوم الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دا خلق دی چوئی بے شکا اللہ تعالیٰ منتا حکم را کرے دن کتاب کے چیمان بند لرو منگا پیس رسول بانے تردیش روڑی منتا دا سے قربانی چخوری آغی لرو قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه من كنتم صادقين تو یقیناً راوڑی تاؤستر رسولان زمان مخیم کارا دلیلنا خبر آشتا سوائے ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کدی تا درو جنوئی صبر کوا یقیناً تکذیب کرے شیرے دڑے رسولان جستان مخیو راوڑی واغیخ کارا دلیل ندا قل اوارک کتابونہم دلیل نقلی بطور اور کتابوں نے راوڑو رنا والا غٹ کتابوں وحی بطور کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
ہر یو ساوال دے سکون کے دمارگ اور یقیناً پورا بدر کے دیشی تا استا ثوابنا دا عمل استاسو پر از قیامت ومن تصح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوچ چیلر یو ساتل شد اور جہنمنا اور داخل کرش جنت تا یقیناً دے کامیاب وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نلے جن دنیاوی اور دلے ساماننا مگر دا نفدا تو کی ورکولو لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا خامخا امتحاننا کی ریشی بتاسو ازمیخونا کی ریشی بتاسو وبارد مالون استاسو ازدانون استاسو کے او خامخا باو رہتاسو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسونا مخی او دعام مشرکان و خلقنا بدر دیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَقَتَاسُ صبر کو اوزانم ساتو دا خلاف دا کتاب و سنت نام یقیناً دا کار دے دا پخو کارون نام وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ او کلاش واغس اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان شی کتاب ورکرشو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقو تا انبے پٹوائے دیو غلط آغی لرا رستو دشاگانو خبرنا اوائے غستو بائبانی دنیا نبت دے خراشدی حاصلین لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم گمان مکوائے پائے کسان جو خوشحالی کئی پائے کار چلیے کئی اور مین ساتھی چلمنا صفت دیو کریشی پدا سکارن چلی نہیں کری گمان مکوا پتی بانے دا بچکے دلو دا عذابنا اور دیل پارد عذاب درناک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور خاص اللہ درا بادشاہی دا اسمان دزمکی دا اور اللہ دے پارسی بانے قدرت درن کے إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب یقیناً اشترے پو پیدائش آسمانوں دزمکہ کے اپتلو راتو دشپے و دروس کے دیر عقلی دلیلنا دا توحید خاندانوں دا خالص اقلرام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اغدی خالص عقل والا شی اللہ یادین اولاڑے او پناستے او پاڑخون اخبلو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اسوچون کی پا پیدائش آسمانوں دزمکہ کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وی دیئے رب زمانگا نلی پیدا کری تاتی موجودات لرا بے فیدے پاکی دتا لردار قسم شریک نام نبش ساتی مولرا دازاب دورنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار اے رب آزم یقیناً تشسوک داخل کے وورتا آمیشوالی دپارا یقیناً شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرا حسوک امداد کو ان کی
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اے رب زمون یقیناً اورید لے منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار ایمان چیمان روڑے تاسو پخبل رب نمونگا کو ایمان روڑو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا ربانو بخی منتا غٹ گناہونا زمون اوری جائے زمنا زمگا بد گناہونا بدائے ٹولے عمر گراولے پونمانی سرد نیکانونا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے رب زمگا اور آکی منتا شتام سر لوس کرے پجبد رسولانو سام او مشر من نکے منگلرا دا قیامت پر یقیناً تو خلاف نکے تخبل وعدینا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. دا دعاگانے قبول کری دی لرب دریم اوی ویل یقیناً نبر بعضهم عمل دے عمل کا ان کی جستاسو نہیں کہ ناری نہیں ہوں کہ زنا نہیں کہ بعض استاسو دی دا قسم دا جنس دا بعضنا. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ناکسان شجرت کرے ایمان دواجے اور استریشی دخپلو کورونا ایمان دواجے اور تکلیفنا ورکڑیشی دی تبیا پلار زما کے جنگنے امکڑی دا کافرانو سرام اور شہیدان کلیشی بائے کے خام خارجوم زددینا ٹول بد گناہوں نظریم بدے دائی وَلَوْ أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ او خام خا داخلوم بزدی لرائے جنتن تا چبئی گلان دائے ولیم دائے پورا بدلہ دا اللہ دا طرفنا. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اور اللہ سرا خاص داغ سر دے خیست ثواب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دوپا کی روان شیطا لرائے اوریدن کیا گڑوڑ کر سے دل کافرانوں پا مختلف خارونوں کے. متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد. داودی دا پارا نفع غسل دی لگ بیا زید اور فلو ددی دے جہنم اور بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن آکسان چیر اکڑے دخل ربنا دید پارا جنت ندی بئی گیلان ددائے والے ہمیشہ بئی دی پائے گے میل مستیار تیار اکڑے شید اللہ دا طرفنا اور سچید اللہ تعالیٰ سر یا دیر بہتر دید پارا دا پورا نیکانو. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. یقیناً بازی دا کتاب والاونا خامخا خلق دی شیمان لری پا اللہ و پائے کتاب چنازل شیر تاسوتا و پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی کئی دی خاص اللہ تا ناصری دا اللہ پایتن بانے دنیا. اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. دا کسان ددی دا پارا ثوابون دا عملون ددی پنی ضرب دریم یقیناً اللہ تعالیٰ دے زر حساب کو ان کے. یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کے بصبر ورابطوا ځان کلک کے بدین او یرکوئے دا اللہ تعالیٰ نا دا دل پرا چتاسو بشے دا اللہ دا عذابننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقو یرکو اے دخبر ربنا عرب دے تاثیر پیدا کریے دیو تننا اور پیدا کریے دائے نفس دا بیوین اور پارکڑی دے دوارو ناری ندیرو زنانا دیرین. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويرك ويد الله ناغذات تتاسو سوالون كويد آغنام وزان ساتے دپریکولو دخبل ولینام. یقیناً اللہ تعالیٰ دے پتاسبانی نگہبانی کو ان کے وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرائیم رسد بلونا وما اخلے حرام مال پبدل پاک حلال مال مخرے مالونا دے یتیمانو دخل مالون سر یوزین یقیناً دارے گناہ لوین. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. او کہ یری گئے تاسو چ انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرام نکاو کے دائے سرش حلالی استاوس دپارا دا نورو زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے و سلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ وَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. کبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کی نکاو کے یوے سرام یا اکتفاؤ کے پاغویندو چمالی کی ساسو خلا سنئے. دا طریقہ ڈیر نزدی را دیتا شتا سبان نکگے گئے ظلم طرفتان. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالے خوشحال شوئی ساسنا او مافعو کو دے عبرخید مہرنا وقل طبیعت نخرے حقی بخلشی لرام مبارک و خاص بیدن کے. ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مور کوئے قمخلو خلقتام مالون دائی چتاو سرائیم دا مالون گرزولی اللہ رستاوز دپارا سبب دجون خوراک ورکوئے دیلا پائے مالون کی او جام مرتاون دائیم اوائے غیت وینا نرمان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وازمیخو کے پیتیمانو دا سودا کولو کل شور سیاغی وقت دا نکاتا نکا معلوم کو تاسو دائینا پویا ورکوئی تا معلوم دائیم. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرو. مخرے معلوم دائیم دخدنا تیروتن کے و تلوار کو ان کے ودی وجہ شاب الویشی. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آسوک شرے بے حاجتا
ځان دې بچ کړي د مال یتیم نه، اسوک چې دې محتاج نو خوراک دې کړي د عین د عرف مناسب. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. کله چې ورکوئ تاسو هغوی ته دایي مالونه نو گواهان پیش کوئ پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب کوئنگے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دپارا دناری نو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دپار د زنانو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائے مالونا چلگوی دائے نو کڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریعت کی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کله چې حاضر شي د پار د طلب د تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو ورکې دي له داینه د خوراک د پاره او دی تا وینا نرمان. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. او یرا دیو کی آئے کسان کپریگی د خپل ځان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے د ظلم د نور خلقنا اللہ ندی یرو کی اوائی دی وینا برابر د شریعت سلام. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یقیناً کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم یقیناً اشیائی پخلو خیٹو کی اور لرام زرعی با اسوزی پور د جہنم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کلک حکم درکی تاس اللہ تعالی پبار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشانت د برخے د دو جن پورے پمیراس کے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. کبھی دا اولاد جن کہ صرف دویا د دو نزیاتے دید پارا دو حصی دی دا مال چپریخی موربلار. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. او که یوین دائے دا پارا نیمہ سر دمال. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. دا پارا دا مور اپلار دا مڑی داریو دا پارا دا شپگم ایسا دائے مال نا چپریخی دے مڑی کدر مڑی دا پارا اولادوی. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. کنی دد پارا اولاد وارثانی دد نمور پلار دد نمور د پارا ادری میں صدا و پلار د پارا باقی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. کبھی دد پارا رونا نمور د پارا ددیش پگم ہے صدا. من بعد وصیت یوصی بها او دین. دا حصی شری پس جاری کولو د وصیت نہیں کہ وصیت کی دامڑ پائے یا پس ادا کولو د قرض نہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یو ددی زیاد نزدے تاستف نفدر کولو کے. فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. دائے سے فرض کرشی دا اللہ دا طرفنا یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور ساس دپارا اے خاندانو نیمہ دائے مال بئی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دائی دپارا اولاد.
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. کبھی دائی دا پارا اولاد استاذ دا پارا سلورم ایسر دائی مالنا چی پریخی بی بیانو خداؤں پست جاری کولو دا وصیت نا چی وصیت کی دا زنان پائے او پستو ادا کولو دا قرض نریم. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور دی بی بیانو دا پارا سلورم ایسر دائی مالنا چی تاسو پریخی کنی ساز دا پارا ایسا اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کبھی ساز دا پارا اولاد نخذو دا پارا تم ایسر دائی مالنا چی تاسو پریخی پس جاری کولو دا وصیت نا چی تاسو وصیت کوئے پائے او پس ادا کولو دا قرضنا. وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. او کبھی مرشے او سڑے میراث تے اڑلی کی میراتی او منوتی یا او زنان داسی واریو دا پارا روری یا خوری اخیافیم یہ صرف دا مور نہیں نو دا ہر یو دا پارا دا عشق دا میسرا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. کبھی دا غرون خویندے زیاد دا یو یونا دی ٹول برابر شریک دی پدر میسر میراث کے. من بعد وصیت یوصى بها أو دین غیر مضار وصیت من اللہ. دا ایسے پس جاری کولو دا وصیت نری چی وصیت کڑی شری پائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. او حکم درکی تاستا اللہ پبار دا میراث دا اولاد تاسو کے. للذکر مثل حظ الانثیین. دا پارا دا نارین اولاد پشانت دا برخی دا دوجی نکووئی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. نکوی دا اولاد زنانا دعا و دعا نزیات فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ندید پارا بات وحسی دائمال چپریخی امڑیم. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. او کوی دا جن وارث ایوان ناغی دا پارا نیمہ دا ٹول مال. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. دا پارا مور ابدار دے او مڑی دا ہریو دا پارا جدا جدا شپگمائے سبعین دائے مالنا چپریخیم. ان کان لہو ولد کبھی دائی مڑی دا پارا اولاد. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. کنی دائی مڑی دا پارا اولاد فل وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ. وارثانی دا مور ابدار دا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. دا مور دا پارا دا درم ایسا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. ہاں کبھی دا پارا رونا وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. دا مور دا پارا شپگم ایسرا. من بعد وصیت یوصی بها أو دین. دا حسیب ورکے دیشی پس دا جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی پائے سردے او پستا دا کولو دا قرضنا. آباؤکم ابناؤکم. داران ساسو و زامن ساسو. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. نپوئی گئے تاسو پا حقیقت کے چکم یودری زیاد نزدی تاسو لاپا نفدر کولو کے. فریضتا من اللہ. دا حکم یا دا حصے مقرر کرشی دا اللہ طرفنا. ان اللہ کان علیما حکیما. یقینا اللہ دے پویا حکمت والدے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. استاسو دپارائے ناریناو نیما دائم اللہ چپریخی استاسو بیبیانو. ان لم يكن لهن ولد. کنی نائی دپارائے سولاد. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. کبھی دائے خضو دپارا اولاد.
فلکم الربع مما ترکنا نستاسو دپارا سلورم حصر دائمان نشپریخی بیانو من بعد وصیت یوصین بها او دین دائسی باور کے دیشی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی دا زنانا پائے او یا پس دا کولو دا قرضنا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور زنانوں دا پارا وئی سلورم حصہ داغمان نشتاسو پریگ دے ان لم یکن لکم ولد کچرنی استاؤس دا پارا سولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور کبھی استاسو دا پارا اولاد فَلَهُنَّ صُمُنْ دخلو دا پارا بیاتم حصہ مما ترکتم دائمان نچپریگ دے تاسو من بعد وصیت توصون بها او دین دا حصی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کوئے تاسو پائے او پس دا کولو دا قرضنا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا او کشروی او سڑے چی میراث سے نوڑلے کی منوت او میراتی او امرات یا او خد داسوی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور دلیل پر آروری یا خوری اخیافی جس رب مور کے شریکی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ دا پاراد ہر یو ددی دوارو نبی اشپگم ایسا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ او کبھی دغرون خویندے زیادہ یونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نتیبہ یو بسرا برابر شریکی بدرے میں صدق کل مال کے من بعد وصیت یوصا بها او دین دا حصی باور کے دیشی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پس دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا طول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم لرن کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام طول پولی تڑلشی دا اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نشاش تابداری اکرد اللہ و رسول داو يدخله جنات تجری من تحتها الانہار وداخل بکی آغل را جنت نتاش بیگی لاندائے ولے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے جنت نکی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدہ ومن یعص اللہ ورسولہ او چاچنا فرمانی مکرد اللہ و رسول داو وَيَتَعَدَّ حُدُودًا اور تیر شد اللہ دا پولو تڑلو شونا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا داخل بکی اللہ دل رورتا ہمیشہ وی پائے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور دا پار دے عذاب رسوا کون کے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ او عاشرات دلو کی بدکار رہتا استاسو زنانو نویم فاستشہدوا علیہن اربعتا منکم نگواہان طلب کے دائی پا بدکار سلور نارینا استاسونا فإن شہدوا شہدی ورک دائی پا بدکار دے سلور تنو فامسکوہن فی البیوت ساری کہے دل زنانوں لرا پکوٹو گے حتی یتوفاہن الموت تردے پوری شواخلی دل رمر او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بجوڑ کی اللہ تعالیٰ دی دبارہ بلالار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطناشرات دل کی بدکار تستا سنا فازومان بدردو اغیتا فإن تابا کائی توبہ استلا واسلحا اخبر عمل ٹکم فعرضو انہمان بیا مخوڑ وید اغید بدویلنا
ان اللہ کان توابا رحیما یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ود توبہ اذا اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دپارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزدی زمانہ کے اولئک یتوب اللہ علیہم دا کسان اللہ تعالیٰ قبولیت توبہ کی لائی وکان اللہ علیما حکیما ودے اللہ پویا حکمت والدے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات اور نشتا قبل دل توبہ دائے کسانوں شکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی دیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقیناً توبہ کہوں وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبہ دائے کسانوں چمڑسی بدا سیال کی چکافرین اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ندی حلال تاسو لرائش وارسان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغیم لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دید پارائش اوسے تاسو دین باز اغمال چی تاسو دیل ورکریم الا یاتین بفاحشت مبینہ مگر کراتلو کیدا زنانا پبتکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف او جن کو دخپلو بی بیانو سرا پخت طریقہ فإن کرہتموهن نکتا صوبت گنے داغینا یو خسلت فعصا ان تکرہو شیئان صبر کوئے زکا کدیشی شبت بگنے تاسو یو خسلت ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وہ پیدا بکی اللہ تعالیٰ پتہ نکاح کی فیدر ڈیرام وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اکواڑے تاسو بدول دیو بی بی پزید بلام وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ورکڑی تاسو دغیو بی بی تا غٹ خزانہ پا مہر کی وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا انما اخلے دائن اسیز واپس اتاخذونه بہتانا واسما مبینا آیا اخلے تاسو غیلرا بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وکیف تاخذونه اسرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضا بعضکم الى بعض وحال دا یوزے کی دلکڑی باز تاسو دباز سرام واخذن منکم میثاقا غلیظا واغستے دی زنانو ساسونا لوز مضبوط ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ونکاح مکوئے دائے سرائش نکاح سرکڑی ساسو بلارانو دی زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا شمخ کی تیرشی انہو کان فاحشتا ومقتا یقیناً دارے بدکاری پا عقل کے ہوں و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرمدا حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوری پتاسو نکاح دمین دستاسو و بناتکم و علون استاسو و اخواتکم و خوین دستاسو و اماتکم و تروران استاسو و خالاتکم و ماسیران استاسو وبنات الاخ اور ویری استاسو وبنات الاخت اور خرد استاسو وامهاتكم اللاتي يرضعنكم ومن استاسو حغائش تاسو لے پیدر کری واخواتكم من الرضعام
او خویند ستاسو د وجې د پیرودلو نه وامهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو خواښګانې وربائبکم او پرکټې ستاسو اللاتی فی حجورکم چې ستاسو په غیبو کې وي من نسائکم ستاسو د بیبیانو نه اللاتی دخلتم بهن هغه بیبیانې چې یوځای کېدل کړي تاسو هغې سره فإن لم تکونوا دخلتم بهن نو که تاسو هغې ته نزدېکت نه یې کړي فلا جناح علیکم نو ګناه نشته په نکاح د لونو د هغې کې پس د طلاق د هغې نه وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو الذین من نسلابکم داسې زامن چې پیدا دي ستاسو د شاګانو نه وان تجمعوا بین الاختین او حرام دی جمع کول په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مگر چې کوم مخکې تېر شوي ان الله کان غفورا رحیما یقینا اللہ تعالی بخنہ کون کے رحم کون کے